tariki 10 mweri jwa mugwanja mwakene jwa 2026 nkogwate ogeni kirenzeto chetu na njira y'inkinyaniru ryakoretwo kambeta kathure wa mburugu tukambiria na nteto chetu ni gutwika ruirigite kya MCA nkoroki antum mirongo ire kuma wande mikinduri ni bameneretie MCA wa itura reu Julius Meriti Kaimbo nontoba kurema kwariria muingi kana kari igini na public participation ya kwariria mantu jigire na mikinduri municipality bakiaria atongere babane baugete mantu jaje tumbete kwethurwa jaketegerwa bwega na jikinyire tugukinyira kari jigine na onto mari janyomba permit ya biashara na kinya mari jange kedro jaketumeka kiri koreta municipality je atongeria baba bameneretie mupumo MCA ojo nontoba kuika gonto kuria bakathiria kwariria muingi bakiuga gonto jakanisene te gonto kwegane kwethirwa karibu amwe bakethirwa bakeingirwa kurita maoni jao nikagitana ndeba murite kuigwa akiomba kwethirwa agitonyera na kuchenja mibango eu ya kuthithiria public participation gonto kuna kuikia gonto konge kenda karibu kwethirwa bagechumire na wenge na kurita maoni jao jigene mikindori municipality norogo tuambiria na John Adams muturia wa Thirinja atongore kuma wonde mikindori na barabondani aroirete ke wonde mikindori ke MCA bechumirete na romoro kupakudha kimenere mutaratara public participation nombo itakwitho kibangono ntukwero yo kenda kwareria manto yege municipality mikindori ara kuringana na bawete akariba wonde mikindori atethete bakimenyethe manto ya bakiwo ntu bwethirite bukibwithwa bonena njire witho ni MCA mikindori Julius Meriti Kaimbo manto yate kubithwa na transparency re batirite nonto so far otetangazo ya bithwa na kariba mikindori batekomenya ate such event ne yete kubitheka ko na kuna endre kato katuitorie kenda at least county government yemenya to ina chiori to chore nonto manto ya public interest ya yau ya kwenda kubitheka gesirisiri imbibyo biuba kuitha bate kwenda tumenya municipality ya mikindori kanera yeyete itereti ni the current administration kana current MCA yambirwe way back ria kinya thirikari ya kiraito murunge ariku na nya form MCA baraba ariku kuma Gabriel Chokera ngweng gucoka na nyuma so kebe kite itathai finishing ite takuthithwa na no ena maana muno ibonto kuona watu twana tukaria atongoria finishing yomba kubithwa tukatha tukiriki anto beto bakori anto baraba turomba kura ni atabakiriki ni baburi kwe twariria bati tutete ikundine na tuketa makanisene na tuketa chiuthurano ne bibingi anto beto bate komeagatha kuna public participation au ke tariki 10 umete ake social media na ke andivati cha Meru County so katokoria anto bamombe bonete social media ibaga na ke Mikindori ward kana other areas outside Mikindori ward ile batire ku benefit na municipality so ibonto tuna concern mbere buruto kwa nonto gintu kegete social media ake itukodi na atatongodi bato tungereti chiuthura none tunisene ikundine miregene abiachara beto Mikindori kinya ofisi ingine cha siasa menya ofisi ya siasa MP ne batere ko there involved no ntumanto ayo ndi yato twinte ofisi ya county commissioner going down machibo beto na ambito kada twinta tore ao kenda tumenya ofisi ya chief ekiarakia ya MP ne kwaria makanisa ya kwaria abiachara ba kwaria antu ambonda mbonda ba kwaria kenda there municipality ke anu ndito kumenya ya na kinya taxes tote kumenya ibro ke theikari antu bakiagwa batairi manto ya municipality antu bakinwe batemenya nyo abauri ruare batemenya kang'ethie timenya ndangathi nye kauru etiuga marega ikiroto kagwata ingono iromba rietu na twina rumo turiwa atiri antu ibatangazirwe yabo eshimwe bangi barike kuwa kiao ikirumwe gutangazo ruyo ni tirongwe county na mbecha ite cia Kaimbo na techa muntu nyoriko mbecha icha mwananchi wa kawaida igotangazo bwega antu ibari tuinyaba ele batano baringo bagete bakithomethia kiantu kenda ntukwireke ya tariki 10 kwithe kwina full participation kuringana na kariba bawete akariba onde Mikindori batupete kwitha kinya thuruma nto igi municipality arankoro kibombete kwitha bakirana na ntwara public participation nombete kwitha kibanganwa bakwe MCA Mikindori Julius Meriti Kaimbo nombete kwithira kiki kansenera ita kenda komba kwithira akiukumerio ntobo gutwika iboyo wengwa ni ubatu toretwe na antu baba inge bate comfortable weta Kevin yu tika kuthoki weta kanisene lakini kato kuwa atire
kanisa ne baterete kwa heshima, kanisa ete baterete wikwa manto ya siasa na wiki ya public participation being a political activity. Kanisa ene ikuna sheria ya kanisa onto bonge kwena anto baba ingi muno bate feel comfortable weta kanisa ene fulani nonto bon doctrinal differences. Alafu kwena nya Islam bakienda ko in such a political kana such a gathering na kuna ende itokuwa venue echenchwe tuikwe in a neutral ground. Torero atuete kanisene oninde Muislamu nkauwa nonto nde Muislamu itoete arakiri Islamu manto yatebwa nonto tebo komea kwethera oninde ikirerete ou otueke oninde ta kanisa ndothe ndre bakan lakini ndena views chiakwa chiagento geto municipality into bie batiko botherwa otemeombera mbeta kanisa nonto nteta to manto beto MCA achalwa kenda a represent want lakini manto yaraka imbo ako bithia i presentation ata achali eto present manto yawe achali kenda omba ko represent want ende manto yako bithia tuteko metha ayo mu favor kana e favor mwananchi wa kawaida nkuromba ombe kwithira na public participation kenda tumba kona na ata mekinduri eta mbere weletio wa kaimbo tikura ko bithia manto ameya onto kithana ko bithia manto ameya kithana ko bithia maendeleo tutethira atethia na competitors baba ingio na arari sabu tutekomenya lakini turikwa na hata unine tutekomenya kithika tholeki yake ya mwete kura kithika tholeki yake rete rimurandi yo ende twenda kumenya manto una tukelesa tukamenya mbibyo byongwa byete tutekomenya we itubati kwelesa tukamenya mbibyo byongwa byeyete kinya tweseina ka kitha tukinenkane amyunde tukitha tukaitha tukimenya mbibyo byongwa byeyete. Kiripoti Meru TV kumatiene mbechanda msimuturia wa Drinja. Ingina choni gutwika director wa gutegera na gwitithia manto ndene ya county ya Meru Alhaji Mwendia na uginda rutete mukana kiri aruti ngugi bakoma obishini ya county kuigwa bakare mo kurita ngugi ya uria kobaterie akiaria ugie kire ndionga yawe rotererwa thoko ya Nkubo na Githongo. Mwendia ugite obishi cha county ni chibatere gutigira ni chikuritira ngugi akariba Meru na njira ya uma akiuga Meru county ni chiritanirite kire gutigira akari ni bakwithirwa bagikinyirwa ni ngugi ra kubaterie ontogete aruti ngugi baba bagatigira obishi onthe komba kwithirwa igikinyanirie na kurita ngugi ya obwega kire akariba Meru. Urothuranirite riboti echeni mutugi wa Kiambi Rwangi rwa gutegera uriti ngugi bwa mwingi thirikari ya kaunti ya Meru rutongeretwo ni mwerekeri Alhaji Mwendia ni ruritite mukana kiri mabitha ba thirikari ya kaunti ya Meru baria batikurita ngugi ya uria kwagirite. It doesn't matter imaratati yareko jate saini bureaucratic processes itebwerete gutuma mwananchi kana uria kwewa services agia services na thirikari ya Reverend Isaac Mutumanto ithinkia ete accept officer kinyore ko asabotanji ngogera thirikari ekuritira mwananchi akiereka gita kandi onge ya Rwangi ruzo kone ya Nkubo na Githongo ni bonanite kuria kuganirwa kwao bakiuga batitikire bamwe ba mabitha baremene ngugi yao kuthukia uriti ngugi bwa gavana Mutuma. From now henceforth gukare kwa rukoro ujura town waigwa monitoring nejete kwamberia firefighting. It is not right gweka rukoga tega town gukenunkaga. We don't care no concerned. We are very frustrated nonto batwe itwe medo ja governor twinkubu kana ntu barabari mashinani and kuketherwa na ndi services jira tubati kwa ana biashara betu ba fresh produce market imwe ikutumire utumiri bwa kioro giki tutikumba kuba nonto septic tanks chetu ni chiujuri na kwe exhaust area bati kujukia kwemte kioro giki, then it is very unfortunate. Eja na mukana kire officers baraba bwirete kwithira ibo bagushugurikira kwemte bioro bibi bogati gwa boesa ina maratati na raja bwirete gusainwa, but with immediate effect ngogeje eritwe etige gwekera aringi biashara ba Nkubo at risk.
eje imirimo bukwenda gutambia na kugwatithia ariti biashara bankubu na biashara babateba eja wa services iji free kabare aga bioro bibi kenda batumira owo ko receive mbecha ne kenda antu batumira bioro o te excuse ya bwerete kwithira enio kenda kioroge kikingwa a single day na kwa ukethra kure office thirikari urare muingugewe na ugia kure muingugewe ngugewe chwero office onge etembere na nguge endi ote office tugetekeria asabotanji oriti nguge ba thirikari arankoroki barombete mukandarathi we nguge wakibwa kioroza kone yanko bugu kaukia maguru iromba retu ge contractor ya thirikari igo chiomia kioroge kikithirie nguge mieri mugwanja ni mingi ya kwithira contractor agiakaga kioro kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe ni kihirikirie gwika mambura magukungwira Ontoire tariki 17 na tariki 18 mweri-ini juju jwa mugwanja kirikieni-ini kia Kanwa Chief Camp. Mibanganio iji irathondeke muthenya jwegoro ni abitha kuma thirikari-ini ya kaunti Tharaka Nithi baria barungamirite Ontoire na kithomo abatongeretwo ni ofisa mwiti muno wa mwena atongeria kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe obishini ya Simbio Culture abatongeretwo ni Kellen Muthoni baria baugite makarika jaja kethiro jakethithika na kubangania ura michemanio kana ntuku iu ikethirwa ikita na mbere mambura jaja jakethirwa jagikujirwa ni kundi bitano kuma kiri gicigo mbunge kia Mara na gicigo mbunge kia Tharaka agiari na kinya ageni ni bagwatio geni kiri mambura mau kiri kuririkana na gukungwira Ontoire bwa Chuka Igamba Ng'ombe muno Chief Officer wa kithomo na Ontoire Tharaka Nithi County imundi turite kurikiria mubango wa kubanga kiatho gietu gia Cultural Festival gia Chuka Igamba Ng'ombe constituency kiragi kiatho gietu kia bithatu gia constituency chietu kumania kiria muriira ngavana nenkanire mwanka muthirura ngit ateka watambaru biatho bietu bia constituency twanjirie na kiatho kia Mara constituency ara mugona ni the road twarikia twathi Tharaka na indi kiatho gietu gia Chuka Igamba Ng'ombe ya tariki 17 na 18 ara Kanwa Wachibo ndira tukurutha kiatho ya cultural withagirwa tugichuba aspect cia tourism kana aspect cia cultural bieni bietu bira tukiruthira ikirubia na kibubua na bionthe biri under construction tayari contractors bari ogo na batie twitigiria tutikoba kieni ku for 2 days no ntu kionthe kiomba kugura kieni ni kira either Simbio kana tio thirikari county tio tubatie tuka responsible kuringana na sheria cia contract kwou twinde antu ba Tharaka Nithi bara bakubangite kurutha biashara bakubangite kuya kuona Ontoire bwa Muchuka baba kubangite kuya ukenera Ontoire bwetu tariki 17 19 next Friday na Saturday tukomane ara Kanwa Wachibo mibango yonthe twanjiritie thirikari tayari kiatho kia tukarutha kia kinene muno ngerukia bionthe kuma bia ruthiro kia twita Kitharaka ya Nkobobo na endi ugu tukarutha kiatho eku gitena siasa imbingi tukagitaga siasa tukenere Ontoire bwetu no kethiro kuri muntu na mathugania mega muno kana maoni mega wantu kuya kuraramika kana kuya kwinyangia kiatho araura ngiti obitia kwa obitia director obitia governor ni ndugore thaino na ya tunenkere maoni afathiri baraba tutethia urangiti na baraba bangi bakwenda kwanjira tutethia itu karibisha bayara na iba twe maoni mago hindi ugu tutikwenda kuthi kutheta ara urangiti ria antu bakwonania Ontoire bwago turenda kacha iturete bantu amwe twinde tutikwenda kacha tutengania kana tumenithania turenda Ontoire bwetu kana utamaduni bwetu butureta amwe twinde ta jamii ya Tharaka Nithi County ikundi bietu bionthe bitano pagondi tukabigira na basi ara bakomanaga atubachokie na pia tents kana tu sponsor kiatho eku 100% koguo tire expense ko inkai wa Simbio kinya ciringi imwe kira tu party ni tarabo ingudi will na tutetheria kubanga
na benefit iri kaya kuma gikiatho eku ikathi gicimbio Tharaka Nithi county government tiendo tugatonga na kinya biashara bara bakayara kanyamu karaba gachanjwa nuntu wa space pia gakathi gicimbio nuntu wa kugeria wa empower kana gukiria simbio yetu ire tugwatirite ya Chuka Igamba Ng'ombe reka ncokerie Tharaka Nithi county nkatho mono nuntu akuona twambatirire twantu makachoro itukiririe nuntu ni maronete ni turageretie lakini mauga matupush tondu nake mwana agikurumana mbata gwaka ukiriru akenda bota kuthi wega mbuge ni thank you muno Tharaka Nithi county nuntu akwambatirira kacha na ni tugwatanirite na Tharaka Nithi county na kiama giakwa gia simbio tukugwatanira na twarikaniria twauga tariki 17 na 18 tukigwa turi kanwa Chiefs Camp nebo tukaruthira giatho gietu kiria gikigwa kiri kinene muno kia Chuka Igamba Ng'ombe Kachoro Festival kundi ni thie na mbere na kwibanga wega na itikegwe ciina mbebo twinde turi gintu kimwe Tharaka Nithi county na tugwatanire na slogan yetu ya simbio ya Chuka Igamba Ng'ombe ni tuga twendane tugwatane tukurie gigwetu kwogu ni tugwatane twinde tukwenu twendane tusetwine tusetwonanie bo tulisaga twinde na tukenanire na tukurie gigwetu na ngwitikia gutonto kathuka twinde turi bamwe turi gintu kimwe Tharaka Nithi county bamwe na simbia Chuka Igamba Ng'ombe Kachoro Festival. Hakarina atori ba Nthambiro kumira na gutetana ntoba wa Gibo maendeleo Mwamwere na Kaboito aria makiaria atori ba bamenerete MC wa Kiengo East Mheshimiwa Muriithi Muteria bakiuga Mwamwere Primary School netejaniro na itena kinya irasi bibiega Muriithi wa baga turinge nacho kuzaliwa kwa mapenzi yake yeye tumefika hapa leo. Akari na turi ba Mwamwere ni baumirite na guteta bakiuga abo ni batejanirwe ni thirikari bakira wabone antu baikuraja na nandibo ute motethio kana ulitinguki bwa thirikari bomba kuona rutenero rwa Mwamwere ni ndene ya Kiengo East Ward kuma tuwe kuthurana kaunti tutamiona nao ugakolelia barabara kuma Mwamwere Kariobangi ekaeta mwankaza indi ya Nthambiro barabara zetu imaiya imarinya uti barabara ebunya bikibiki tomba wetano bikibiki zetu turenja runao ndene chume bithatu bikibiki yakura watuka ne kinyangirwe ne thukangire nontu imaiya komangone marinyene ugakolwa kama tinyanto thakairi tangu ya bonda bonda ombo kama tamoni kuma yote na gina mana amoni akona kanye nkumeretwe rinyene nontombi barabara itaenjwa na tutona karakta na batwe itocio na nje Nthambiro na raura chikolo njere kanjo lakini kuma Nthambiro kuina manjere mangala kuina manjere ngiri kuina mamonga Mwamwere monga Kariobangi bado tona barabara zetu imarinyake na ino twetera so ende batu ithina kituri yako Pastor Makena akiaria arindene ya kiathone kia mutana umwe urorombite kukuruka ndaktari wa nyomo uria wijikene ja Timothy Muchangi Pastor narikiti kuwa rutethero rwina utethio bwa thirikari kundu guku kwina nchobi inyingi mono cia ibango iria akuga thirikari ni batikurua nacio ouria kumbikane kenda nthiguru iji nayo ikomba gukura na kithomo kiumba gwitana mbere aria mokoro gweta kwamera kana imbio swage kana imbio karita kana gaku ciere imbio getia president wa igwe na tangase kana ato menje ciewe etandike nchobi enge ntore ethire na ntora yeto yore na betu babwe Nkuruki akaria babane baugite kinya barabara cia kuntu kuni nthukangu muno o amwe na kwithirwa bo bateira cibiakitwe ni thirikari ya Meru County igitene riria bararagia bari kiathone giki kia Timothy Muchangi uria umbite kuumba na digiri yawe ni kenda akomba kwithwa endagitari wa nyomo tora yetu tinyanjera kwanje bokaura pasa mejangu yene irato biere pe aijere no ndungatonyera rojire ndene mburuya motoro leo ndatagara kanijene ngaitengu mbekera inge kama gyote ni akogoro mwanka Mwamwere kilometers kithomba oketha twena geto kathomi kwa karou
cukuru ya mwamwere ogeta irasi yana mwana ikithoma kankugo au cukuru yetu mwamwere a public school mwana akithoma no mwene wena kwene kinyo tubate concentrate no ndo irasi biathirera bioro biongo atebio bioro bitekongana hana walinyana tuorone tuere Kirasi bana sare thirikari ari kumbere ni onkona to kirasi kimwe kalemeko utege ngi yakina na thai thirikari ku thai ugakolelia mwomwere sukuru wao isukuru ya thirikari lakini utege kirasi kioneka kuya thirikari nya county toge kunya kimwe inya mega tatorwa kuo MCA wetu na urire tutemona watu no tira sio na thirikari kinya kimwe ikalemeko kia thirikari re Peter Munya ao igembe kuma nthambiro kwina mana kuontho kirasi yako inya kimwe. Murithi wa banki reporter Meru TV ku maja mirigone ya Igembe Mwamwere Kiengu. Siku hii kuzaliwa kwa mapenzi yake yeye tumefika hapa leo. Twamuona ndugu yetu anapendeza kweli kweli. Twampongeza kwa dhati. Nkatho cia mwanya murithiri wa Meru TV ukethia mitambo nontu nkethirwa ngicokeria kairi akiri kumurika mangatheti na ogwe ni ritwa riakwa Kambeta Kathure wa Mburugo.